салом. Номи ман Ҳамроз ва мехоҳам ки якчанд видеоҳо бошад ки мо занҳо бо якдигар суҳбат кунем. Ман видео запис мекунам бо мавзӯе ки мехоҳам баҳс кунам ё гап занам, суҳбат кунам ва шумоҳо илтимос метавонед ки саволҳои худро дар поёни видео монед ва боз ба саволҳои шумоҳо ҷавоб медиҳем. Ҳамин тавр биёед суҳбат мекунем, занҳои азиз. Шумоҳо пайхас кардед ки дар як рӯз дар намин фикри зан, намедонам дар инҷо дар куҷо ки ҳаст, чӣ қадар фикрҳо мегузарад дар як рӯз, дар як лаҳза. Фикрҳо, масалан, агар шинем фикр кунем, ҳамин аз хоб бедор мешавем, мегӯем ки чӣ пазам, чӣ пӯшам имрӯз. пеши оина мерем, нигоҳ мекунем, мегӯем таки чашмам сиёҳ шудааст. бини ман каҷалак. Ва мегӯям берун мебароем, мебинем ки либоси шавҳарамон дар рӯи замин аст, мегӯем либосашро ҳама вақт доимо дар рӯи замин мепартояд. Баъд мегӯям кош ки як саҳар ягон кас ноништа тайёр мекарду пешам оварда мегуфт ки ма хур. Ё меистем пеши оина, хароб шудан дар кор, инҷа фарбе, унҷа фарбе, вазн партофтан дар кор, машқ шуд, апагоҳ машқ мекунам. Баъд боз фикрҳо аз амин пули света додан дар кор, пули барқ, пули газ, ина додан дар кор. Имрӯз фалончи беморхона ба хоб рафтагӣ ва хештабор рафта дидан дар кор, нарава халқ айб мекунад. Баъд гуфта мегӯяд ки ҳамто боз роҳ мегардаду ҳамин хона бетартиб, ҳамин бетартибе фақат ман мебинаму дигар ҳеҷ кас намебинад. Аз фикри мо миллионта чиз мегузарад. Имрӯз либос шуштан дар кор, имрӯз хамир кардан дар кор. Ҳамун дина дидам дар рӯи дар кӯчаи ҳамсоямо якам куртаи хушрӯ пӯшидай. Афти хунукаш ба ман курта назебидай. Лекин баҳор шуда, ман аз куҷо курта кунам? Боз ҳамин фикрҳо меравад. Ва мо фикр мекунем ки фикр омад рафт, лекин мо тасаввур карда ҳатто наметонем ки фикрҳои мо ҳаёти мо ба таъсири калон дорад. Чӣ одам фикр кунад, вай ҳамон чиз ҳаст. Мисол, агар одам фикр кунад ки, агар зане ки фикр мекунад ки ман оқадар хушрӯ нестам, ман бадафт ҳастам, тамом, вай фарқ надорад, мумкин вай хушрӯ ҳаст, лекин азбаски вай дар фикри худаш бадафт ҳаст, вай бадафт ҳаст барои худаш. бадафт зиндагӣ, ранги одами бадафт зиндагӣ мекунад. Ман ҳатто як духтарро мешинохтам. Як духтар тақрибан 15 сола буд, ё не 13 сола буд ва мегуфт ки ман ҳар дафъа ки ман оина нигоҳ кардан метарсам, барои ин ки афтам ҳамин хел хунук. Ман гуфтам чӣ хел хунук? Ту ҳамин хел хушрӯча? мегуфт не, ман оинаро нигоҳ кунам, ман мебинам чӣ хел афтам хунук. Вай аллакай дар ҳамин фикраш ки худашро хунук бо афти хунук медид, тамом, вай ҳеҷ чиз вайро бовар кунонда наметавонист. Барои ҳамин вай ҳатто ба андомаш нигоҳ намекард. Ё баъзе одамо ҳастанд, масалан, фикр мекунад ки ман уҳдаи ин кор баромадан наметонам. Шуд, онҳо фикр кардан ки наметонанд, онҳо ҳеҷ вақт ин корро намекунанд. Ва барои ҳамин дар китоби муқаддас масалҳои Сулаймон пайғамбар ҳаст ва дар ҳамон ҷо дар масалҳо боби 4-23 оят гуфта мешавад. Сулаймон пайғамбар мегӯяд ки аз ҳама чиз дида бисёртар дили худатро эҳтиёт намо, чунки дили ту сарчашмаи ҳаёт ҳаст. ва дил, яъне дил гуфта тамоми ҷонамо дар назар дошта шудааст. ва фарқ надорад фикру ақлу ҳиссиёти мо, яъне ҳама ин чизро бояд эҳтиёт кунем. Чӣ фикрҳоро идора карда мешавад магар? фикрҳоро идора карда мешавад. Мо намедонем аз куҷо онҳо мебиёянд. Ман пайхас кардам ки
фикрҳо метавонад аз берун ҳам биёяд. баъзе одамо дар бораи ман масалан ғайбатгӯӣ мекунанд, ин таъсир мекунад. ин ҳамин хел таъсир мекунад, ки ман худамро бад ҳис мекунам. Фикри бад омад. гарчанде ва одам дар рӯи ман чизе нагуфт, лекин ман фикрҳои бад дар бораи ҳамон одам пайдо мекунам. ё ин ки фикрҳо аз худи дохили ман бармеояд. Масалан ман дусе корро кардам, ноком шудам, корам барор нагирифт, аллакай фикрҳои манфӣ мебиёяд. ё фикрҳои хуб ҳам мебиёяд. аз тарафи мо мегӯем аз тарафи ки фариштаи нек мебиёяд. аз ҳар ҷо фикрҳои ҳар хел мебиёяд. ва баъзе одамо фикр мекунанд, ки идора карда намешавад. Не, идора карда мешавад. Чӣ хел? Фикр мебиёяд, лекин муҳим аст, ки ҳамон фикрро ҷо надиҳем. мо занҳо хеле бо ин кор хеле усто ҳастем, моҳир. Масалан ман медонам, ки баъзе вақт ман намедонам, фикр намекунам, ки ман танҳо ҳамин хел зан ҳастам. баъзе вақт аз касе хафа шавам, дар ҳамин фикри худам ман аллакай тамоми театр месозам. ман мегӯям ман ба вай ҳамин хел мегӯям, баъд вай ба ман ин хел ҷавоб метиҳад, ман ба вай ин хел ҷавоб метиҳам. баъд вай ин хел мегӯям, ман ин хел мегӯям. баъд баъзе вақт хандаи худам мебиёяд. мегӯям, ки вай одам 1000 километр аз ман дур ва хабар надорад, оромона чою нонеша хӯрда истодааст. ман бошам дар ин ҷо асабонӣ шуда ба вай ин хел мегӯям, ба вай ин хел мегӯям. фикр мекунам. баъд ин ба ҳиссиёти ман таъсир мерасонад. ҳиссиёти ман ба муносибати ман таъсир мерасонад. вақте ки ҳиссиёти ман нағз не, кори ман ҳам барор намеёбад. бисёр вақте ки ман худамро бад ҳис мекунам, мешавад, ки дод мезанам сари фарзандонам, сари бачаҳоям, ва ин ба асаби онҳо таъсир мерасонад, ба тарбияи онҳо таъсир мерасонад, ба муносибати байни модар ва фарзанд таъсир мерасонад, ё бо шавҳар. барои ҳамин мо метавонем, ки фикрҳои худро идора кунем. лекин чӣ хел? фикр меояд, лекин мо бояд ҳамин вақт фикр кунем, ки ҳамин фикр хуб аст, барои фоидаи ман аст ё не. агар хуб набошад, барои фоидаи ман набошад, он фикрро рад кунем. ба ҳамин ҷо мо як чиз омадем. лекин фикри хубро бояд бештар фикр кунем, андеша кунем, барои он ки фикри хуб, баъд чӣ қадар ки мо фикри хуб кунем, андеша кунем, ҳамон чиз, мо ҳамон кас мешавем, ҳамон чиз дар ҳаёти мо мешавад. лекин биёед ҳамин ҷо камтар ҳақиқатан вақт гирифта фикр кунем. ин хел равияҳо бисёр ҳастанд. равияҳое мегӯянд, ки оптимизм, фикрҳои мусбӣ кунед. ин равияҳо бисёр ҳастанд. ҳақиқатан рӯз ба рӯз якдигарро дастгирӣ мекунанд. мегӯянд, ки ба фикри манфӣ ҷой наде. лекин гап сари ҳамин аст, ки аз куҷо фаҳмем некӣ чӣ аст? барои ман чӣ хуб ва чӣ нек аст? охир мо одамизод, мо на ояндаро мебинем. ман имрӯз як чиз ба ман маъқул аст, ба 10 сол ман ҳамон чиз маъқул нест ба ман. ман хостам, ки ин хел шавад, баъд аз 10 сол ман худам аз ҳамин чиз нафрат мекунам. охир мо одам инсоне, ки тағйир меёбем. мо ба як чиз намеистем, фикри мо як хел намеистад, хоҳишҳою нияти мо як хел намеистад. ояндамонро намедонем, абадиятамонро намедонем, гирду атрофамонро намедонем. шояд як чизе ки хубе, ки ман фикр мекунам барои ман хуб аст, масалан як зан фикр мекунад, ки ман бизнесмен шавам, пуламо бисёр шавад, албатта нағз мешавад. фикр мекунад, фикрҳои мусбӣ мекунад, ҳамун монанди равияҳое ки ёд метиҳанд, ки эълон кун, мешавад. хай ана бизнесмен шуд, пули бисёр ба даст овард. баъд чӣ? дид, ки вақт гузашт, бо фарзандонаш вақт нагузаронд, ба фарзандонаш вақт надошт. пул омаду оила рафт. муносибат надорад, на бо шавҳар, на бо фарзандон. пул гуфт. хай як мисол, ё ин ки мисоли дигар, ягон зан мегӯяд, ки ҳамаи фарзандони ман бояд, ки маълумоти олӣ гирад, дар университет хонад,
ما همین چیز نیت میکند، فکر میکند، بعد از فکر عمل میبیاید، عمل میکند و همین فرزندانش انیورسیتیت میخواند، دیپلم میگیرد بی کسب و هنر و هیچ چیز کار یافته نمیتواند یا کار مییابد تبدیلش نیست، نمیخواهد همون کارو. شاید بهتر بود که با فرزندانش یگان کسب و هنری که تابع دلشان هست یاد میگرفتند. خیلی مایل همون معلومات عالی نباشد، دیپلم انیورسیتت نباشد، شاید یک زرگری دوست دارد، با زرگری و هوس دارد کار میکرد، با هوس پول مییافت با کاری که تابع دلش است. اکنون وای باید که رود دختوری کند، کاری که به وی هیچ معقول نیست، وای مثل زنجیری گردن میشود. خوب نشد. برای چی من این رو میگم؟ برای آن که خوب خوب فکرهای نیک فقط از یک منبع برمی آید. سرچشمه نیکی، سرچشمه خوبی فقط خدا است. من فکر میکنم که با من هیچ کس همین موضوع بحث نمی کند. فقط خدا خوب است و فقط خدا نیک است. فقط چون که خدا خودپسند اگویست نیست. دیگر همه انسان من گفتگی انسان خوبیش کتی اگویسم دارد. حتی مادر نسبت کودکش، پدر نسبت فرزندانش، در همه مادر فرزند همه امی اگویسم رو دارند. پس لیکن خدا ندارد. و باز یک چیز دیگر که خدا هم گذشته هم حاضر هم آینده رو میداند که حتی در آینده برای ما چی خوب میشد. مثال وقتی که من افغانستان رفتم، حقیقتا خدا مرا برکت داد و من با شوهر خود شناس شدم. در همون وقتی که ما ازدواج کردیم، من خاراکتر شوهرم رو با خوبی نمیدونستم، فقط میدونستم که همین آدم رو خداوند به من فرستاد. دعا کرده بودم، از خداوند پرسیدم که خواست خدا هست یا نه. وقتی که از خداوند فهمیدم که حقیقتا از طرف خدا هست، خاراکتر شوهرم رو نمیشناختم و اومد با پدر و مادرم گپ زد، خواستگاری اومد، ازدواج کردیم. لیکن 13 سال انا گذشت، روز به روز چقدر که بیشتر و با شوهرم یک دیگر رو میشناسیم، روز به روز من میگم و خدایا تو همین خیلی آدمی به من دادی که 100% به من موافقت میکنند با فکر من، با خواهش های من، با خاراکتر من و من با وی موافقت میکنم. برای همین سرچشمه اینه که فقط خدا هست و اگر همین فکرها رو ما از طرف خدا گیریم، اون وقت ما خوشبخت میشیم، چون که خدا برای نیکی ما همه چیز رو دارد. و لیکن آدم میگه که ها شد تمام من فهمیدم، لیکن این کار آسان نیست و این خیلی چی بگم به فکر انسانی نه، آدمیزادی نه. برای اینکه مثلا در کتاب مقدس در رومیان 12:1-2 نوشته شده است، میگه که بنابراین ای برادران به خاطر مهربانی خدا از شما التماس میکنم که بدنهای خود را به مثل قربانی زنده، پاک و پسندیده به خدا بخشید، زیرا پرستش حقیقی شما چنین است. به مثل آدمان این جهان زندگی نکنید، بلکه گذارید که خدا به واسطه تغییر دادن فکرتان از شما آدم نو سازد. آنگاه شما فهمیده می توانید که خواست نیک و پسندیده و کامل خدا چی بوده است. بفهمید خدا میخواد که اول ما آدم نو شویم. البته کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند و باور کردند که عیسی مسیح گناه آنها را گرفت و به ما دل کهنه را گرفته به ما دل نو میدهد، ما یک انسان نو تولد میشویم، مخلوق نو تولد میشویم. لیکن این مخلوق نو باید که باز تغییر یابد، فکرانیش تغییر یابد. اگر فکرانی ما را خدا تغییر ندهد، اگر ما تغییر نیابد فکرانی ما هیچ وقت خواست خدا را همچون نیک و پسندیده دیده نمیتوانیم. مثالی که من گفتم، خداوند به من گفت که به افغانستان رفت در سال 2004، لیکن در همون وقت من نداشت کی به افغانستان می رود.
یک فکری نیک نمی نماید به نظر هیچ کس. لیکن به من در سال 2004 خداوند گفت که به افغانستان رو. و وقتی که من افغانستان رفتم حقیقتا برکت دیدم. فکری نیک خدا رو بد دیدم. برای همین نه همه چیزی که خداوند نشون میتید حقیقتا در همون لحظه نیک می نماید. و چی طور ما اجازه داده میتونیم که فکرانی ما تغییر دهد؟ با واسطه اون که خدا رو با تمام دل ما دوست داریم. تمام وجود ما خدا رو دوست دارد. وقتی که او را دوست داریم هر روز با شکرگزاری به درگاهش بیاییم و در هر چیزی که ما میکنیم، مثلا هر کاری که در زندگی ما برار مییابد خدا رو شکر کنیم و در هر کاری که میکنیم گوییم که خداوند همین کار رو تو راهنمایی کن. این قدم های اول. و این چنین به قبل تاجیکا ما میگیم که با ماه شینی ماه شوی یا سفید شوی، با دک شینی سیاه شوی. چقدر که با خداوند ما نزدیک شویم، چقدر که با خداوند وقت گذرانیم، ما خصلت های خدا در خصلت ما پیدا می شود. و با واسطه عیسی مسیح ما همین مناسبت رو با خدا پیدا کردیم. ما میتونیم که با وی صحبت کنیم و ما رو گوش میکند و او ما رو فرزند خود قبول کردگی. هر دفعه که وقتی دعا میکنم من دعای عنوی نمیکنم که چیزای اذیت کردگی رو میگویم تمام خلاص. من میشینم از تحت دل با خدا گپ میزنم و خدا رو گوش میکنم و کتاب مقدس رو میخونم که نوشته شده است که در کتاب مقدس گفته می شود که کتاب مقدس همه چیزی که تورات، انجیل، زبور، همه کتاب های انبیا، همه این کتاب ها این سخن خدا که به ما فرستاده است. البته آنها رو آدما نوشتند لیکن با روح خدا پر شده نوشتند. روح خدا همون چیز رو نویساندگی خط خدا است. وقتی که ما این رو میخوانیم با دعا، ای خداوند با من گپ زن و میخوانیم، ای خدا سوال دارم و میخوانیم. خداوند با خواندن کلام او، با گوش کردن کلام او فکرانی ما رو تغییر میدهد. وقتی که فکرانی ما تغییر یافت، همون آدم نوی ما فکرانی خدا رو میگیرد و اون وقتی که خدا میگه که انا این خواست من است، ما میبینیم که این نیک است، به من معقول است این و من این رو اجرا کردم میخواهم و بعد میوه هایش رو هم میبینیم. میوه هایش رو برای همین خواهران عزیز من به شما آرزو میکنم که مانند من از هر لحظه خرسندم از راهنمایی خداوند. برای من هر سوالی که میدهم کتاب مقدس را میخوانم، خداوند با من گپ میزند. به شما هم همین خیل شود که با حیات خود را به خداوند بخشیده، با گوش کردن خدا، با خواندن کلام او و با دعا فکرانی شما تغییر یابد. آنگاه حیات شما تغییر مییابد. آنگاه از آدمی روح افتاده مسکین به آدمی پر از خنده و خرسندی تبدیل می‌یابید، چون که خرسندی خدا شما رو پر میکند. از آدمی نابرار به آدمی تبدیل می‌یابید که به خداوند توکل کرده، خواست خدا رو هر چی که خداوند گفت با توکل به خدا کرده میتواند. از آدمی که همه وقت شکایت کننده به آدمی تبدیل می‌یابید که از همه ساحه حیاتش خرسند و شکرگزار است و این از همه مهم است. از آدمی که به گرد و اطراف خود فقط رنج، ضرر میرساند یا غیبت میکند یا با سخنانش میرنجاند، شما به آدمی تبدیل می‌یابید که با سخنانش دیگران را آباد میکند. انا این نیت نیک خدا برای شما هست و شما میتوانید که تغییر یابید. از فکرانی سر میکنیم. خب
ба қавли тоҷико нағз монед то видеои оянда. Албатта саволҳои худро дар поёни видео метавонед нависед ва мо суҳбати худро давом медиҳем. дар паноҳи худо бошед.